Bella i Jennifer biraju savršenu kućicu za lutke i ništa im se uopće ne sviđa. Oho, kako lijepo! Čekaj, što se događa? Pazi, odakle je ovo došlo? Vau, sada imaš dvostruku kućicu za lutke za zlatnu i srebrnu obitelj. Sjajno! Sjajno. Neka počnem. Imam prekrasnog zlatnog jednoroga ovdje. Ovdje će živjet. Vau, pogledaj tu štalu. A ovo je savršena slika. Napravimo fotozonu. Spremno. Sada moja obitelj lutaka ima super dvorište. Oho, molim te. Sada je moj red. I uzimamo fontanu, onu srebrnu naravno. Ulijemo i srebro. Ajde, zašto ne izlijeva? O, ne! Ha, moje lice. Oh, sada sam prekriven srebrom. U redu, upotrijebimo malo šljokica. I eto, imamo savršenu fontanu. Sada ćemo imati ovaj prekrasni stalak i trebam napuhati neke balone. Oh, zašto ne radi? Uf, prestani! Što radiš? Dopusti da ti pomognem. Vidiš? Oh, nisam to očekivao. Vidi, sada imamo ovu prekrasnu trampolinu i napunit ću je gumenim bombonima i to je za obje obitelji. Djevojke mogu uživati. Daj pet! U redu, super. Pogledaj ove fotografije i pogledaj tog robota kako daje djeci poslastice. Volim vas. Što je to što pada? Vau, jesu li to pokloni ili moje dostave? Pogledaj taj zid, neka ga stavim ovdje. Sada ćemo dodati ovaj prekrasni stol za šminkanje i stolicu. Vau. I ovdje ćemo imati prekrasnu zonu s lampom. Ne zaboravi na krevet. Stavimo ga upravo tamo. Oni se mogu opustiti i spavat. Tako je lijepo. Imaš poklon za svoju ženu, a tu su haljina i torbica i savršen zlatni tepih. Bok, moja mala lutkice. Hajde, možeš sjesti ovdje. I možeš uzeti svoj prekrasni omiljeni parfem. Hajde, obuci haljinu. Zar nije prekrasna? A vi možete snimiti neke TikTok trendove. Au, pogledaj ove darove. Nije li on savršen muž? Što se događa? Uf, što radiš? U redu, razumijem da ti se ne sviđa, ali nemoj biti tako grub. Dopusti mi da uzmem ovaj krevet, stavim nekoliko jastuka na njega. Evo poklona i prekrasnog ormara. Ne zaboravi na ogledala, dodajmo još malo srebra na ovu stvar. I pogledajte dizajne. Evo malog stola s ogledalom i sušilom za kosu. A tu je i tepi. Savršeno. Vojila, je li to bolje? Vidim da joj se sviđa. Sada je bolje raspoložena. I napravila je sebi novu haljinu. Sjajno. Tvoj muž ti je također dao poklon. Pogledaj tu prekrasnu, divnu ogrlicu. Wow, ljubomorna sam. Što se tamo događa? Što se događa? Zašto bacaš odjeću? Hajde doli, reci svojoj djeci da se ponašaju. To nije dobro. Pa, još uvijek trebamo urediti kupaonicu. Evo kade. I stavit ćemo vas tamo jer ste sve prljave djevojke. Vidiš, to je puno bolje i zabavljaju se. Pogledaj ovu djecu s njihovim ormarima.
I pogledaj taj krevet. Kladim se da će im se svidjeti. Neka ga stavim baš ovdje. Krevet za princeze, za male princeze. Evo police za njihove dodatke. A tu je i vrtuljak u kojem mogu uživati. Naravno, to je i ormar. I sada Vojila, ovdje je televizor. Odličan ekran za gledanje crtića i vaših omiljenih videa. Hajde, djevojke! Sviđa li ti se? O, pogledaj Micu, i ona to voli. Bravo! Sjajno. Odličan posao. I ovdje možete gledati svoje crtiće. Sada se možete odmoriti. Au, tako su slatki. I meni se malo spava. Svjetla ugasiti. Laku noć. A što? Halo, nema gašenja, svjetlaj. Halo, moramo ukrasiti. Koristit ću ovaj predložak. I moja lutkica će bojati zidove? O, da. Tako su svijetli. Odlično, sada dodat ćemo plavu i srebrnu. Možeš birati. U redu. Da vidimo što imamo ovdje. Kočija, mali stol i neke kutije kao stolice za male igračke, naravno. Pogledaj taj prsten. Možemo ga staviti u kutiju s igračkama također. Tako, sve smo pokrili i pogledaj taj šator. Zar nije prekrasan? Iskoristimo i taj jastuk. Ravno u šator. Tablet, mali stol. S nekim društvenim igrama. Super! I moji blizanci će se također zabaviti. Sviđaju li ti se ove djevojčice? Oh, wow, tako se zabavljaju igrajući razne igre. Borbe jastucima i naravno dobar noćni san. Au, tako si sladak. O da, zlatna i srebrna prašina. Sada ćemo koristiti krov za zajednički DJ set. U redu. Razmjena darova i otvaranje za 3, 2, 1. Vojla, sve je spremno. Stavimo još malo ukrasa. I povratnička zabava je spremna. Sjajno. Dobar posao. Što rade? Pojeli su svu hranu. Imamo još. U redu. Iskoristimo ove ukrase i ove prekrasne i ukusne stvari. Ovo će biti VIP zona. Ne zaboravi na koktele. Voila, sve je opet spremno. O, tate su DJ-evi. Sjajno. O, pogledaj mamen. Tako su lijepe, a djeca su sretna dok se igraju u svom malom pješčaniku. Pogledaj trampoline. Sjajno. Kakva sjajna zabava. To je uspjeh. Pogledaj taj mini golf. O, djevojke, hajde, ponašajte se. Prestanite bacati hranu. Ah, i sada su tako umorni. Idemo u krevet, a vaše mame će vam ispričati priče. Bajke su sjajne. Pogledaj kako su obje kuće ispale različito. Imaju neke sličnosti, ali svi su tako jedinstveni u svom stilu. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.